Pak, cek dermati ya Pak. Kok pas melas Pak muntinasi kaki Pak. Allah. 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 Dak remak, Pak jelek. Tahu Kak, Arya kadik jen sehari Bapak are. Pak lau dia ro tu liau ngak je Pak lama tia ro te matek boleh tak nyusai kena foto. Mau tak ada ye kakek Kak. Cari bapan kakek. Neng kakek totai do ye. Perawat. Coba te mati ada ye. Ani Surya mak potes sih. Tak soro nyaman. Bun. Kaki rod. Iwun di korek bun jak rokok keng ya santai. Mak rokok abu cengriak bedre. Laus bun bodohnya bun. Lu rada emak kakek sarong pai tele seng-seng cek tekin ngak dia. Abe tak ngeding ngak dia. Pudin wak saran lah roh. Hah? Sarah ada merut. Mati ya wak bi orang yang ngaji aki lah bun. Mai kah ngaji aki? Ya kan lu kok nolong hari ya? Iya Mike ada, kok nyusul kemarin. Sekarang kau goreng. Iya. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون والله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا Loh, ada matangkat dong Ria. Jadi kau mau tukeng krumile cejelang ngata. Yang kau lamari norok ipak kunili balik. Ada kopeng kegeran kopok are. Allah. Cong, mun labapan marinoro aki, cukup sekalian nalakin India. Di mun dilibali takar ko opok bapan cong. Soalnya saya bitong ria, kalimat terakhir saya kok caki bapan di waktu nase. Yelah tu dia ngelaudu, macaki surat Yasin atau surat Ar-Ra'd bapan dia. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى Kaki jadi remat. Cering wak bapan sakit sekarang kaki pakai kok rokan rok luar. Tak ada ngaji Quran bro. Gila torot bun. Ada remah. Jangkau pun ini tak matang. Mulai lambut. Cangkulan tele tak ada kerolan cuma takut pak. Jadi jika lama hati malam cati. Ya lela tema. Tidak ini. Mulai tak maruat kan aku. Mat. Kaki dia mundak kini kentok bireng tua. Tak kira jurgut begitu nih. Jadi tak ning muang kareng tua co. Percuma kaki gawat, ataupun tak jemun muang kareng tua. Ben pole mat, kaki tak perlu satia. Saya kira saya perlu bireng tua. Jadi pulang bebi kaki dek karena tinggal tairo katon bireng tua ni sasaki. Tak karena tinggal kaki mandi kopi ngata masuk anaing, coro ni cop-cop bireng tua. Tak bedi kaki. Cek grogi odi ben peloko ni ngareng tua lewat magawat.
Pak. Ya lah kalau ada iya mat. Mau ditindak kira yang tua ria melas. Iya Rut, lakar melas Rut, mau tinaki orang tua Rut. King tape si kape kereng kok benilan si tinaki orang tua Rut. Tahlil na si petong ngarir ya siapa sih ngarena Rut? Iya mau naji yang kok letak norak ruwet mat. Dah pancan kaki mun dia. Bilang kok ada semat. Iya Rut. Tak kelangkeng ki bedereng tua cong. Lu ya kapan la tada reng tua ya. Le ciling aki. Wa be saben beda ipa tampar oh. Pak, minta pesan apa? Tuh minta pesan ke cong. Cek reng ya apa nala ko ngare reng. Ti makin akan to pesan kok ya. Minta pesan apa? Kok ngeudeuk ki bentang jaga tahun baru. Lah to orang Latina. Mi cuek ya. Cuek cuek. Tak kelangkeng ki bedereng tua cong. Lu ya kapan la tada reng tua ya. Le ciling aki. Wa be saben beda ipa tampar oh. Mun bawa sabun pai bawa batang patuli mulai ri. Tahu kalang ada kau fraud. Lah, ni ada. Keng prank kok ternyata kita ngapa. Keng tak kira na Fatihah dak.